1, 2, testing.
Masawaki men tukira ringking abong. Ara sirakari tokongan ion jote pipa. Ayo de sirakana moran open meu. Erun sedi mana kadang meter roti na yet. Orang tiada memiliki aki. Tesati. Masih dapat speaker orang kalinya ko mana kana ko siraki begitu pantai yo ya ermon na te panan kana no ko mete since mini daw te pantai ka ko kan kiri besa kya ar ke ngora ya never ni meuri ayo te kan no siraki speaker ikon siraki yo antirangka ya na peiri ona wakte tau terra begini karikian para tamu di speaker ya bro ayo seno ikon busia te mene tar tapena te takakaro pa ena ko mo tamane pe ai patirangka itekan Karok International Stadium tiking kai giripes enang po te kapo te takakaro mera na ya apet tipeki akia worere ke yon giripes interidik wabi atenui era Kalau saya nak agak mesti lagi ronde demi saya bukan Boitaki Mwakuri bukan ya ini ronde kira kita kalau aku merah ya meta Honorable Ruth Cross Consing demi itu. Kurapa Honorable Speaker iyo kaya kana. Ikai tahu te sedih jemen mei tarawati na yeta na nasisirak kawak ayo ay kukurin te akin na panditai ayo ayasa na kariya te cabinets haron bibarong ay bukin te Micronesia Games 2030. Even ngkai ana bubusi te tautea ngani giribes ibukin te bobok ana kain nanwak meiroya ara development partners akiasan kota nanoya yesu pa yo inarnibeya ate akisireita ki mangaya yon karigira ki aikai ibukin dinanwaya ayo eiregereke International Stadium ibairiki the sport complex arena ite maiku ibukin te Micronesia Games multi-purpose integrated centers yon abamakuran giribes nikatane nikotaki met the sport complex ikirismes. Kalau saya demi itu saya mun bukan nama sirak. Berapa speaker ya berapa demi itu hari ini kita nak kata tahu tiada mana kalau kau sirak kau kau ada mendera parti sedang kau tahu kata dari ana waktu tahu tiada mungkin hosting the game nak kontenari tadi kan wabu itu nak buat ada Micronesia game aku ya jadi tahu kami nanti sesuatu itu kalau tanggira kan ana endorsement dari terkait terus itu apa ya saya dengar kian tahu tiada kalau sedang kau tahu ana bukan kan tersirak hari saya pak ai siapa tadi kata itu kita cuma yo siapa tadi kata itu kita tadi ena pote terapole yang ini kakak ya konon tahun kemarin tarik kita jauh saja itu menit tak nanti itu master plan nurun dikikatian dengan dari tak dengan sport infrastructure sangat tinggi especially on a time frame dia kerap Menit. Ayo kerapa saja ya karena bukan bukan nasisrak ini regre kena tayan dongrong ini regre kena senan critical next steps yon takarigira kaya yo ngkai asan busmayak ana bit kiribes ibukin the Micronesia Games ako pa naranare imanide te sate era pa bere gina pan endorsements job position pa ayo epon naranak ke norag pa the whole of governments the approach ya kanwa ibukin kakuron bukin na yo diking kay yon ana tem te tawtea kayo are ina detaya ina waki the games ay bukin mirong yang the big documents are submitted may gribes epon non comprehensive nebe te bebere yon epon kota gibe epon norak pa ya gana ana kain nanwak ibukin karawan ke akin the games yon gribes ko ba men the bid proposal are then ke der nga giro yo then kanwan ay norak ano kona pa gribes ano kona pa yan nare sasan karawan kapara-para pa pekara pa infrastructure ki kain bere ki kain nanwa ki ibukin kakuruan bukin the hosting
irarikin na no kakaitaw na ben on the cabinets ba abun sana ben busmaya te ara critical next steps ye yana beba te mais ya kamen kataurai ai even the very yana no on the cabinet ada na ben busmaya kinte tayan o ikai ai digire me tapon may bokona to one may bokona kangapon te appointment si bukin the CEO sa tayo pa ye tinan technical experience sa kanya wak ibukin the management yon tayan next steps aikai irarikin na no pon ye ina ta ana initial investments te tau tiara aikai nan wak pa ko pa sa kina pa kunan te taninga te tayere ana support ye ira development partners basta kina ba debai ya desi yan na ibukin na no pon ye ina ta ana initial investment te tau tiara ora kan taninga pa ina pon comfort na ba kanar na ba ina kabunganagi ana manet Botannaomata o aikan nila pa baya ka ana riay na ban kapatak inanon kaway na apon diay amay sidik na arakan tani nga ba ara initial next steps ay kadanan tauroy ay tau pa sipon on track na ba ibukin tayan critical planning steps ay kasan and those in the tayayo pasendap Jadi, saya Berapa di speaker ya kalau balik kita lari temili dah. Nah, kalau pun terkait dengan konten temili dah mereka ina. Nasi mau tahu apa tentang takar ya. Asen poka. Kalau kita ya ya dan kalau kita kamu sudah mungkin kiri pasina ina poka de kemion. Angkatnya aku kamu sih lagi. Tahun pun kami saya yon de ane National Stadium. Aku hari ya sakto kinde dati pe kanga te busi bandera ite rayo kanga otoka kinde tidak pada takakaron ite kif ngana ko nande ke pati kanga ande ke dengan membership de UFC ni apun to kamel na sakto kinde kanga busi tau te apun the stadium ni adrang na e yang wa ka the stadium derari tau te ka metenan partners ana maki sonan busi tau te ka pa ya karo ko the standard derari Asaki only for the rari the macronation game. May I go on standard if you are at Nimiric, Kinvest, actually hosted the game away where Horegi knows the game again. He added the bush at the Ini ngayon kahit awar ite sa tayo bukin bukan na ana sisira ko ay raba na ba tera ta hauring yon na ana requirements na ba kifi bukin ibukin buspor ako pa inanon the next steps ana punya the feasibility study ana riyan karawak yang abonement the feasibility study yan ona tanen karawak in make sure ba pain ka tanen riya kain nanwa inanon the infrastructure ayo ona tanen karawak included ke naron na sa tayo the land ana to una the issue sa tayo ba yagirang MISE the land yon adara yo nang kakawag pa nang ana din na ko yang ni ka tanen pa ngan na riya aden to ba ki kain na aikan ke needs ke partnerships aikan inanon da kain de aire tayo rin na no ay bun kukuray na tan share pa dinan bid documents aikai ya naron na yasan submit na kun Micronesia Games aikan de bun dinan public documents na ngkai ka yasan dan busmaya kana proposal kitas au kantani nga bas kuna na tan share dinan proposal documents akan ne pa kamangan kuran nori na ta kanwan na the bid proposal are yo nori pa tay kara pa ya gathering college inanon nan au kantani nga ba once ka detayero kam nori kanwan the proposal documents an ano pun daw na ta nanom nori ba aden covered pahan ka dan inang dapat the housing or inang noted down bas na pun make sure that pun iri na pa ipon the feasibility study we can tayo ni kain there ini dikit na the infrastructure of the Micronesia Games that's na ba kemudian bukan seksi di ordnet. Lepas itu kayak orang mata tu tenari, anak kan wanita nak kata orang itu tahu dia kalau dia pun dia minat tadi kata dia kini orang tenari, kita rayu. Aku pernah bukan tahu sih lagi. Ane teknik ini pengen ia tenari, dengan multi-purpose and integrated synthesis akan ia. Ini nanti ia bagus ni, ayo pun kan wanita tu dia kata orang yang nak ini dengan tadi apa na. Anak pun perensia dengan sentiasa kan ni, ya pokoknya main teke mana kana, era pun payah senang kerana terang kana, orang beri yang itu, nurut dia pakai dia terus, mana pun angkat terus itu lagi,
dan kanya mona ki magi ba to sa ki nang mo mona ki nangi dan project sa mona ki mo ta ka karon te era pari Minita. Kai tau rik na kan te sa te bukin bukan na sisra ka ko ba nestara te tai tos na tok na hangai ya kita te tai na hangan ni kara development partners in the timeline na mai ubrain te agin na ba si punang determines ba ana then meets at timeline sai kai ke ko ba tan multi-purpose integrated centers abun target na kina ba ayo puntayan projects ay ka another in wagi in parallel with each other kin pun si to wana tay ay ngayon sa si target na to si to one at a development partner pa multiple na para development partner sa na work na ngaya naran na sa web basta kung ano ni katanya raw ni me kinakunto pun si to one at the development partner ay bugin kakuron bugin niyang way kay na nasa kina ba si development partners pa pun niya na ba ara kakamapuri na bantara pun noin nara ara katawman ni yana ay dari kinane development partners as kunan wayan Mwakuri na ngaya pejangan dari ako nan splits tayan projects ay kay kenaran re teten matang ara hangai divide and conquer ke naran re ana spark inako tayan priorities ay kay ay ka ko ko no kun development partners na ay ka ko ira Sana on na sila karimin an baron of mesua ikon sa di men na nek men marki e on ro mo na tayan tak. Sati Al tawas bika ay man ay waga kay punang one tay tata ay rite metaru at minute education akay na para abun kay malaki in kapan nang kami uri no koy kan am tay ba gani may mom tikira kama sa akay mi office kapan abun te business cabinet tantin kapan o naki ang orante yo na pero mo ni uri akay Namba na useka namna namba unubi mesua e kona te tau te kakaya wakaya atea kia asua mendek na koi en Mwakuri isnan nga kia apun sen pas ai test ai karau ki don tu Boitaki ka Mwakuri te yak kurabate Sate ina kaya sila kiron tumili bugin to Boitaki Mwakuri bugin kam Mwakuri karikira kaya ya kono pa ya amita ano bon auria kisina temin te korabate sabere ayo anakai ka tautera iti beto o Boitaki Mwakuri ni kakai Mwakuri ibukin pokaya atay merake o Mwakuri kilibes kapene akan pas yo ay ukokwe asoy mendek na koya Mwakuri san koraba sabere kurabate min te sate man buwan na sila ay kuan gusto di minute tayo namin ngkai may siya kay malaki asen manang min irabat sa tiya kadira kinahan bukan na stek ay ikuren tagid na pa may siya kani merake ay kasar mana punti tangon mamen anak kota merake ke span merake pun wangon metilmen ano ay silwa men kay ay katatan nga koraba sa ped buwan buwan na sila sa dekon ne Esinda ba speaker ay sa tayo ba ngaya ispo wangon metimen na may siya tanti kitan Mwakuri sinanok nang kaya monti tau te again karokot tabong ngayo iya ano yung tibinita kalinek bubuk ibukin ya kay malaki ngkai tabon Mwakuri isinan kun ay kita asen de ngkai minita irabat tiya na bukan na stek yai masia employees ngi monwaki ay ka wapi mesua ibukin te pamdong tepi mesua ibukin te RAC tepi mewa ibukin te pam shot kampana ay ka pun te yo pun wo mente RAC tu wana mente pamdong on mewa mente te pam shot au ka tani pa men kampana ay ka pu kai anakuran ma po ka dikite te kamakur na koya ana Botannaomata ko professor ped man buwan na sila sa dekon ne
Pensa speaker atau pun si tu si amang ngai sate pa si wangun mateman na akora ke kanga ia ya nakona timinita nanganira ap na tanti ma ya kausira tapun makure kana to aspare ki rona asa makure mangai ni bobok gare ini ya aramatem dari kia terus Inda. Ikaw era pa rin sa tiya kanina kini bukan na stag yang taurai o putek na Mwakuri ibubok yon titirayo kung masabet. Ti era sila karimina unuk meruau na tapigay sa ti metiraina unuk peutake pi sa ti. Rara balik Honorable Speaker, ako din ti au sila kita iyo po yon tiyo tabi ba nampan na meruau kangay teka na napusiya ti minita di tabi na iyo ibukin kiperan na nakanganga tiraina hari ay desunga hari ay kos na ko tiran na otari kana ito tiran ay ruta kiyay tiyabus ako ni meka tabi wa ibubusi kay ba kakan tamin desunga iyo na ko na may na pa iya kita meron ti tami iya kay pa ay pun tupon na bentay na ko ay rapat speaker Kaya sila kiron ti minita ibukin Botakin Mwakuri ibukin ti iaon Rairana kadikira kian ti tiramenu ko iaon pun meka di temeri ti minita. Kau itu dari kali kau itu kami awak Honorable Speaker dan meron tepakan tay ayo kaya kan anak sirak desati amun tak ini aki metiraina. Iku kurin dia kena pa asan mana ngakai desim aki anak rawa desavi itiraina ni dikira ke metakanakin ngkawa arapata na magetari. Sasana ben kata peya kanya na simayo pa akaraba pa na pa ay savi yon titunga ari te akinaki pa ya kiroire ko ita tarika speaker. Sati man bukan num sirak. Honorable Speaker, kariniyak karaba ti minita na nakaya temero ay tayo parehasan do ko kain ti ana sim agi akaro ti sabi yon na uwab makuro ay to bayo to waran takanga yon na rap makuro ay dinatay po si ari po ko ako may bukod na makuro na ko pa tiran ni menay nuka kanya to tiran no ko nan dota king kanni tinani kawa kaya pero ni menay yayabus ay po siyangan ay nakasina ko tiran menti tirari tisungan mere tami nang kwan kawayo tisungayo pun pupra kay angkai ya pun pupura nan tayo ko yitan makuro tab men na ya pun katay ni ken na me ipon de nako na mga esina ko ato si wapong tilpong ay mga roti tipo kami tira ay mga puno na ngayon ya pun ya buk kan bukaw sila tay ayo ba nako ngayon nakataratara yung kanya one time kibera kina pera sungayo yung kanya nakita ka nga parang kaya pun ti ya pakarati apera kibesti ya unino ay pun tayo kakaraw yang wag yang kanya one time nako ti tiran ay na ba speak Minita. Kau itu dari Honorable Speaker yuri kita bukan kami tatan pa nakangan karawa kan katoko kan nakanganga tiraina inanon taina o dia ina mente tau tiaga no ministry at line dan Phoenix takatara nampo doona arakanaro kung kayo ano na Korea tamnina anong sabi yo nakatai and design tamnina pa nakakiratina tebe ka ogna bangan ne ure ke pani karawa na bete meruru na kain tiraina ane anerian kauri kawai kai kabuta tiraina ngaro oro itu consultation area bayang aroi nen roi tesunga na karok ibukin tamaron tiraina kana sa meganne ane matatangkan iron diseti ya kain tiraina bayang korea kita amnena kana ogi kain na usibo ane na korea tamnena ngaro di design te tamni akatau mania ngane sangkan meganne ay ena mata ta iron tena sintiray na payayangan kan utagin te payo na kontitisisi ay kaya nakapata te project kayo an kare kaya manena kana ere kaya manena inanon diridi kaya no ayo ano ya kon karo ara kataw nari pa kana na pas ara kuro tamni an kare ka ki mayron tititisi asna kuno ni Mwakuri by next year kana e pas mayron tititisi yare kay mo tayen maneka te peway are ena mata ta iron tena sintiray na pa eneria mon Korea kita amnena
no sina peta ka tau mani ai asna kana kona kon te tau teka na ke na taro ngai te yan karirak akana ata ko pa ai kari ke mani na pa mani na ke meya ai wa kina te mokri yon nan are tarana na sina kona nangan tenepo esen kapase tenepo me identity ai minangkan ne mga reke na bayi met Ministry of Finance yare aikai te yan mani ka te bewa sikoran tara yang kan ne ba enai kona sentiri di kayu senai kono ki beri antiri kayo pato ya tara-taragi tiri kan doko yon te katau mani kasan te tamni at yon katau mani yan ya reto sinataw na tapon ina sa ti may tiraina kain tiraina sinora mi kangang tiraina punna pani kiribes as ya kisi konaki niya ka may tari ma iya kanapa men papa kan te karaw ay nonon na aya ni yari era o te tisung ayon tiraina patinu akiyawa nakanapon no tayo song aikai asa kawawa tangin na nun arawawatan di seti metireni bugyan po Botannaomata pa anaya kang kanne apa anaya katirena ona rotaki aus meka ngkana apon tayo song aikai ya tati song ananoki awante ya karo tamni na may maina kanaya mo siriya kain tiri na bangaya po nagiroide na po sirik na sendiri ni kota kimati seti meruroroy marasa kuro tamni Soalnya roh ya yo tina setangi dia bangai dah kain tiap sa mani on teraina sa taro na warna ayo asetangi dia ena kira kina no ya kain na usakuro tamai menterinis ena ira kina nom te teraina para ko nan na pam anga ko mo ngaro ya dinna ko inon do ko tamni dinna ko inon taraina tararoina to ko ngani mo ngaro isu ko ya pam ma teraina kana yo na bobog to utana tesbika poka tengah mata tadi kenapa tante tahu teh karena konsep ya karena kita itu raina aku raba honorable speaker oh ini kawan bukan saya tadi harapa honorable speaker inang karapa hari kita minta ya karena ya tayo pa pun ngaya minta jono naina ngaya di sagi pera kain nun arap makor karapa ya meroro agesan te yakini di speaker ba hari pun nong orang ngai kai te raina ay kawa kari anapun hari yang kain dan habis lagi ya aman ngain kerau di meruru kau kare anapun desa di yakin dari anapun kota ya bikin kata kerau kin doa itu sungai yo pernah kita ngokit karun kerau kin ikan apa kita ayu hari pun tuh kain umur toy kaya hari pun kita hari sabun kami dari kepada bubusin akon demi apa toy pun ya pun kerja apa kanuan pain yang anda montai ini kita hari ina apa Botan di siraki, oke kan? Ayo tu kai di speaker up. ini ya pun putronan sana kena resila karimi saya karimi na pun disila kami irun seti teman akan yang kita rotinir, di kita menikah seti, ambil nubi mana wa ambil nam sirak. Ora break di speaker yo ko won siraki begitu pongayo kan ita kana ikunan siraki yon tirangka yana pepede awana waki ti tautera ibukin kariken ayamakuri atain mane akia asan peni ayatai awakia pun tim to na peni karawa ayakatani TMTC or TFTC Kagam sirak irun di minta bukan botakan Mwakuri bukan Mwakuri akar kirakian ayah kono kaya amat honorable Auria Kitchen. Dengan itu. Korapati honorable speaker ayo anak kaya katau teka karapati sati akademik ibugin na sirak emang takawa ayo ibun ka karagan na Mwakuri atay Mwane akiasan pene itay ke abon ti metona ba an katani TMDC ayo anak kaya katau teka ti beto opotak na Mwakuri an karikay ay Mwakuri atay Mwane akiasan pene itay akabon ti metona ba katani TMDC korapa sa pere Man bukan namsek sedia kornya. Basinda wa speaker ya karpati minute na kaya kata utera ya ko wa siraki mau wa rang boto na pa yon ka yawan de kentela
Ora break speaker. Ako ay Kumasirawa mga tiyaw sudan. Nakarawa ginawa yara rapay ka ya sa mga waktuan mo at tibinis sa mga kalora yung payayuti. na. Ang na ako eh. Emea. Okay, ano ko lang. Emea, tani nga ba?
Senawaki tanti mai sabsing kami te kamagi ako to kami lari ami paintani nga yon ami payan para mi lari na ako kumi ami pasin ane tuan ane game kama tayo kan lari na ako ada mon bukan nam sila sa dia orang ni Rapa speaker lai pa me wala rapa ye yang mon bukan daw sila gede speaker e ko warin por mai na I gano ko sila ni kanis meron de Kamakuri ya de MTC me FTC ya e pon de pete ka kina beteran sila ki bukin ta Kamakuri ngal bukan daw sila ki ikan ka mata ta ni kinana ana kaya ka de minito ya kusia pa ya ka mata ta ri kina kaya ka ri ang ko e timeton tanah Botakin Mwakuri ni kari ki ya Mwakuri tawara tin mana ke apa ni kita yo ara yata pendiri koran ponsi ka ora ya usa to klipe sori kina kia ada ni mana ke timeton tanah ya Mwakuri ada hotelari ki terangkai di nanta pun Mwakuri ke tawasan de kina non terari aya kakak anak orang menunya kiroi rata ni mana ke pa ponde ke ya Mwakuri te ya wa minute Kurang sepeda, kita beri te setia kernek bukan nam step. Ente darunari ya pesan tadi ni mana hati tahu teka idan ka korang te cerita ki hati kerek pe me tan Kamakuri me kamparan kai pun an kako anda kawa mesen. Mayon klipes puni uang kampana ibukin te teka pati te KFL hati CPPL ibukin te Kamakuri te kawa isanuku ayat te camps the CPM, the Tera, the Terupa, the Silot, menu sigan. Ibukin na Yamakuri kaimo eklipes, yay local shipping companies, naron the Telus Marine, MISE. Ibukin the Makuri isanuku, yay the IHP may Bulgaria, the APNL may BC, AFE may Australia. Ay ito wana kaya sabin an mabukod mahaya at MISE takaman to wana maya may itali korpa sa pwede. kawan bukan nam sek sa dia orang ni Rapa speaker era pa te na kaya te minute ko era ngi mata ta bangya ponia ye tan Kamakuri kana ata pendari tawan direct ino ya Kamakuri kan busirek de minute kana ko re kindari ana ko ran bokai ki pun boka te ano te jongra tawan mengi te ta yere ari ta no ko ye te SPMS ki ta maisira ana ta ro maisira te ki asan din me te yari karo ko ngkai atau maisira ta kanga ya asan de ki ya Mwakuri ki saran na te pato ena maisira ki ani supone ki ana to te pun te fikari pun specific to yang ana to kanga itira nang kai ki to ana ko lan na to tan ayor de ki tamina pa awara aron na na ki ara kai mo ibe tan ka Mwakuri chen neta Ikaw ay kita beri di Tera di Tasadina bukan na sak. Mungkin ako Tera di SPMS an kita na di Klipas. Ati meton dan degi Mwakuri ara kai mo nanti takamana ati IHP may Bulgaria ki. Di MISE ay sagaron MISE na ri. Anak yung kontra menti SPMS ki pa hiwar di ki. May itakantan nga pa di tapon dapat nanti di kayo. Yay war nakaibu kay kabu ti takampanayo agi anapa esan tayo na ko pa ti tinan kun kabene por may klipes ke por basta pwede kamen bukan nam sek sa dia orang ni ora pa speaker ayo penen daw ko daw sile kay kara pa te minute na kaya kana tenuan esen kaya kaya yo eta na uli na te minute pa impon mondara po win the term ayo ay ipon sila kina the same question na ko ino ngayon ko ana kaya kay erok ni minute po de rari de tabon ko kay po te ewan sana pen nano de kaya Kamakuri rin hindi kini Kamakuri gilon de SPM yes ang ngayon po niya na mo sinan ore ena po katana ka pero ko na ko ka telari SPM yes kay
Espul kokowa asa dia pun lapun nang mai siriki ai kana ko nang makure ko dawana pun do kile ba ya makure na ke asa nu ke kai mo era Minsa. Ikaw ay kirala ba te sa tili kine bukan na sa sendiri ta kematera te permisa e permisi pai pai ka itangire te permis me ron tau te ka ke me ata bengai na dia nok di ana proposal tera te permis ke au katan ke ba anta ante te yeri isa na peri te tau te ka ye atau e konan kan ni ba kostera te permis ko pa sa pe Kerana minit, sana orang saya kan ini nampak naik suwi, ada pakai grundi sati meteran, orang boleh tahu tak pay. Sati. Aku rasa orang speaker karinek. Aku silakan kan yang jauh terpepa, nampak naik suwi, kangai tiakan. Ya pun terpepa, tepanan pupusi nak untuk tahu tiak baik tidak angke pun nora. Kain nun na Arab makuro ibukin kata meruan takawai ada pun nang puaka ay terang kiri ke pokara na napai ni Mwakuri pa ya pun Boitaki takawai inte uruaki korapa Anak kakak sila kiron temi dari bukin Boitaki ni Mwakuri bukin te iaon nai na karikira kente te tira menu ko iaon bol mikari te temi temi ta Ko ta tari kari ko ta kumya wa honorable speaker garia ka upanda tira kina ka kana siraki arasati tamana me tiraina yon ka inun tiraina o yo ka kan kan ana sirak ya kamen tauro yo bota kini Mwakuri ma anaka taumane ni kamananga te sim karo kawai itiraina ni mon ririki ayo mata ka nganga ponna kian the landing craft te kaipoke ale no usi pai ni Mwakuri ena kona ni mananga arasim karo ngaroya nderi ke yo deta yare etauro ye don by ni Mwakuri ai tau speaker man bukan nam sek sedia korne kurara pa honorable speaker karapari ka na kaya ka timinit ya karinek enti timinit men John naina ayra pa yarari ikibera ayo kas ka kowa pa tekanga yon takawai yon Arab makuro ya pun dikit kangang pa ya pun MISE tikir manunu nanon takawai ay tako pa yo ya pun sen makuya takaon sila tapi wat tay kain tinan kawan ako asen dare ni kari kibay ni makuya ya kawai me inanon sen ako kaya mga pakatakaraw kenapa anteo ti sati kana ko bukan nam sila kepsi ako rapat speaker ya kan busia ti minute ya karinek itra ke ekametuan kita ipon serai LC Unix ayam wantai na bento kada pa in makul pa yang ne setai apa yai tem makul ya pun sen katauroy na ko yai hara pa speaker kerana sati teminita quite the honorable speaker quite the ka yuri kamatan tauroin anong wan wen te tauteka garon ko ay tiraina iya nakataumane ibuin karawan kawain tiraina at tauro intiri kayo imena inano ni pay intiri nixingkai o ministry akania wabubua ruabu imetowana tenga te bubua bu imetowana te dara onupi me onwa de sense tauro yani inano ni pay rangai asa tauro ya minano ni pay no mo intiri kayo ayagi to gireitaku reitagi no ministry ma te KNLC ibukin manangana mapunta karauteka pa e priority riki mo tenan essential kakos are tenan amark e ka ogina meu ya kan tera na tabera na ba na amar ka ona noi yare te ken sia e mon ba ya Mwane daga tenua ya taya ya ina pa wowa an national project funded by the World Bank code rep funded the European sanitation project implemented by the UNICEF ay astagna pangkai kaya apa tangore ya pai kai materials pa to emende ke manangan takai buke ai kana yon takai buke LC Linux takawa ngai yesu mensa LC Linux ai na kona ana pen mananga arasim karo kawai pa ma arapain karo kawai pa ai kanang tomeu ma kaina parasim ai kanang tomeu
Kapenena. Yang para ina kontena sendiri ina. Seti ya karinek. Kain te sim. Kain no sim ay kana mana ngaya tauroi ponte supervisor. Machine operators ay kana ngina matay te multitask o apa sirik. Te mechanic na maintenance pain maguri maintenance tools ya taparina pa. Run the sana raita. The compressor. The water pressure pump. The set of mechanical tools. Pain mechanic ngapani. The spare tire. Tepa apa ibukin ada rotiran yang nak kita tepa. Toira ibukin karena korawan nak itu korawan kawan interaina. Deta yare tauroye. Ngayare enakangai au bubusi au kaparabun na kontena senderaina. Aireken takai buke. Yang mana ngana ada sim. Kuaita terika speaker. Koraba diminta. Kauan bukan nam seksa dia orang ni. Korara pa to speak karinek inang karaparik ti minita karinek mention on daina pa pun ngaya pun di satu pa okay pun metoto yon na ana meruro ayataya pa yarare ya pun taurai te minita makain sim koro kawai metakanga kai pun sita kai era ta sa pun kabina te busina kon taute kayo pare mai sana protect raina naron te sending metera toy terang ya karon na chat mo sibukin kibalakin takanga ngayo pa sa kunan tayo pa inasan ngay au si next start ta na kon ririki apo ke ririki ke mina pa yapon ari yapon bebes yon Christmas nga tapain katumero me sa busi pa yon ya ari tera kibalakin na yo ara pa to speak Robert tadi. Temini. Kaya dari speaker. Ayang ni mata teroiki. Epon timet wa te tau te kayu mengke mon tau te kan karo ngkai nura kaina non tere ne yon te kawai. De tie mana ko. Ai ka mana ngai wowa au pop cat. Wowa au pop cat te kan bubu ko ta maros ka suai tere ina. Bugin te karo kawai. Anda mi ururi ngai jau sinte ya te setting ko ari mai toai mai tere. E bubu si. Ako nan suko pa ni maguri ka yon tere ina baka ta maroan na ka te metuan te kawai. O pop cat ka bubu kai kai. O meo. Ai ka suko ai ta. Ena ko mta kansira. Kapongana, katoka mo operator, maintain kawan. Terairi, ay kapongana. Aisu, awawak. Ani awak yon tiraina, yakiri keroi. Yari ina noria tenas tirena pa sa kamen tauro imangko nangwa wen pa na timeto kawan tirena. What the pop get ani. Takanga ngan ba mga sangay sagun na maintain bari kaya pana, okay toira. Kaitare te paikan. Ayari ki project na beri karawan te kawai. Pa project iri ki poni meau ya kakawak sa kawawan. Yari anak ko wati seti ya karinek paya kamen tauroi na beti tautia ka enge angkane soi mana ngate kai puke enge ke soi tauroi ta kai puke mente ki yausi me ye yara pa no muri ari wa te pop ke ari pa na pa tangina ba trinix tautia ni ka suo yon ne paya paya ngan tauroi kawaya me ari konon te pong me ena mata ta iron tenas dire no pa sa kamen kasuki wo ara pa pop ke me sa kongo paya ya punurok ayah ko nanti kerja apa angka bisna kipai mayori ina non dai sina ka den dita ke meti shipping terangan ana ko nan tauroi mai kan ne er ko na ba te bo tane mata tana berun tena sendiri na ta buar pare kana bina pa ni mokuri romi awan kam bonora ta kanang yena bete pa ni mokuri autika ani ka suwai ta buaran ika suwa na panggo ke nang do ko temon kata buan tetama tena abuaran ai kana ko na pa upai ni mokuri Abu si katiru e bungaron te kawai. Ai kasgua ero ko esa te kawai. Ai kasgua na pa pai te kausira. Tetipa ane terai karoya. Kasgua askuna penuwaki. Ngaro kongai. Yare na mata ta iron tena sinda buaran teraina. Te tau te akayo. Te pegina kamna mo ngaroi. Ne ori anon te pong. Te kawo speaker. Pun sa kamen kari kai bugen te onon men. Ai kangai te katartara pan te tau te kari mau. Ai kari ke te mari mejon Taiwan. Paya nakarike kai pun jano menu. Ya kiko bukin aireya, me ye ni kiran temanya. Angki sa tautega, ai tana tapuni na inde te cabinet asong te presensia kariniak. Nako para ke am kai bukin jano menu. Sina ko ako bukina at cabinet te maru nang sikiro te kai bukin mendana man Taiwan te tayar. Ay haranak pa LC Renix. Ari ako na karabagi dongorongona. LC Renix. Takanganga. Ta itaratara ya ta anda baka unte tautega.
e kari te tau te pini te paina sukuru. Ma tau e taratara nā ki ango tāne atu ISIS. Au a tau a paina suku ikai. I puina ki ango te population ikai. Au ango e korakoreri te po tau ane taratara ana. Me ane na pete kānganga e eri kingai. Au e usiri nix, ina puni suku ikiki, yon the break even. E ki tangira te tau te paina kare ki ana raka ie yon te kai puki ana. Me ne save the purpose, ni ka mea uroia kai ta pueran tirena kantun. Pare e pen te tau te ka hapai kai. Awan te kangan. E mangare ki te ka ua, merin meniko. E mga kinapa, poro bugina, are nasukun te ono meniko. E era na rau nano ya kain ta hapai kai. Pate tau te ka io, ato pani, e ka puta kiron to pani kiribes pati. E nano iromi, e kainan, e nora mi kainan. Me te kangan ngai, e pun karekian te kaipuri. E nere ki ningai, e na waki ningai. E kamakuran karekian mi kaipuri kai ta pueran te tireina. Kam ne uran non te lost. E ria inta pena, te kaipu ke te tau te ka. Opo kamiriki. Era ana mata ta yo speaker. Karabat ini kemudian bawa nam sila isate. Araraba honorable speaker. Karabari te minute akari nek na kaya ka mun te meru. Ai ko pa yara ari. Nek peri pain ka pen bugin darap makor. Pepun sita ka ngai. Yo kira kita shipping pa yara ari. Yak te meru anakai. Ayare bondes te karuan nara haramin ang tayo kano kasi puno niya kinati LCD next memory menu parang pusing yung journal menu ko pare ipon nara naki ayar ta sa pun mga pun pusiar kiti te tau te ka ba tira ki yapon nora mo dia in or tameron da te kayo pa yung yapon do mo ara pa in Mwakuri me arenter pa yung montayin sa aron na rap makor era pa speaker tawa yo ipon kapelan bukan daw sila ga yato ikay Karabat sadi. Ya merum di minta. Okay. Ayah, di minta. Honorable Speaker, ito pa iba na yun na pita kabilang sisilaki. Arita ko na ba, tayo para na paya iti o sindi. Ma, taka ko pa na ngora, tinasinti Rairana. Tangi raya, oto pa akin na nakaino na ti Rairana rin titaw tiya kayo. E nakira ron, subunan to pa ay kainan. Nakia, tumahainas, nakia tumamahara. Steam na to, dara ti Rairana, pa akakawag. O hamet ay ka na yun na pa ikiribas. Akay tibi ang munti sunak, man na pen kiribas ng kapen. Akay ko pa yung na pen kiribas, mapun na pen di state land. E mo na ba yung kilon titaw tiya kangkay. E nagra ron, say karikipay mga yan. Nabubusyad tayo na, o pa nakawaraw sa urubog. Dita ki mga yan, nora, teraya ka nga, pasa ako ng tupaya. Man, punto ko ako nagawa, enong kiribas, pati taw tiya kayo. Ito pa na nun ti kiribas, may umakin na kore na ko paano ba? Ani ko tagmet siya nun may ko. Kana isipan ako, timeroro na ko yakan tinasintire na, sakap ni kaya matakaparapure. May anak kura, ako na nagin na, pas tangiriya, as kariniya, as sinora yakay na. Kura pas bika, ay ito ikay, timeori tiroy at tabi mo yan. Karabat di minta. Kan, hepon penere sila kinta po ngayon. Sa ginawa kanina ko na di minta. Ya. Tukos, hindi ito parang Di tukos ni ano yon na mi otabeban. Tukos meron di minta ni Boitaki ni Mwakuri ni merin mero. Ano po di Ribanataake Tiwau. Ate sa te Nikunau. Di minute. Honorable Speaker, yan ka tabiyaw ng mga sa iyo, Honorable Speaker, ya pusi ba mo, tumali pa yun ang musalaw mo ngkai. Honorable Speaker. Kurapa sate yang ti kawasan begin tepar anang kemusirawa teos karo pamang teos tebina nakon ngabong ayam musirawa teos semua ngkai.